Talofa, fatalofatu le au firma le au mai boa au fafonga mai lo silsila mai le tanto proclamo le sono le fa moi il ne foi taiao ia fatalofatu le swafa manu malo Yesu Kristo tanto tau nu lo ngatono tanto su engol kwata le sono lon fitu fa autuina pe au tula mai fa fitauli po fina oinga tono le kalesia lo tanto su ina le autu lo tele lo fa autu ia ile kwata atoa ia o lo fa upuina o tasi a Kristo leo mato ia nei taiao male sengo to ina sunga ala pepe talofa sunga ya silfau talofa lava ya tasia o bowel manuia mai le loftu no le tua moel tanto wa no le taiao fa so mal tanto au fa fonfonga mal au silsila ya o le ala tanto amata el tanto le sono le foi taiao ai tanto le amata ya la tanto talo mo fa te smeo le ngamo le tua lo mato tamalo le langi mato talo le le taiao le ngaluenga le ngango pe ia ne awina mai te ina mato upu moni umalava pe on fa tu mawina iluma la susuenga o la fionga ilo swafa Yesu amen ya se itato tilo atilia wa le ka kikilo kasi ya Kristo o ka kongole ole aunga ole ngafa mo ila fionga le tua inga ia mo ka kosima manga o ka ko o afo se kia le male o la sala o le so ka ko fa mo ya o fufuanga le tua mena mi ia faola tanto mai le male o le sala ya leo te tono lo abai le o tu mo tanto la se fa popo mai rusu malita pepe so foi tau natu ia le mau tu le o so la so le mau ai le tasira lo tanto sini ya mai le kala tele to fu lo profito ma lo fu valo wa o to umla ma baptisene ya Kristo o to ofu ya Kristo ele o ia se uteia po se eleni ele o ia se polonga po sauloto ele o ia se tane po se fine awa watasi lava o to uma ya Kristo Yesu amen le ole o mo ia le fatu sala tato sa tato tudo ine le sona no vai o le tino das le o fa popo e mal ofu tas la wina a tato o sustai mataita ina tato Kristo ia ma fa ofuile tato lan ofule la bioton ina o tato o sustai lan taita ina o no fai le on tato tas amen o no tala no la ia be ia ma sam esesia tu lan o mangana ma amadu uma tu lan fa pena ia le fa ele ko yengi ne fa pena ele ni u kai o kas la fa fin no la manga mai manga e la usoma o que viso le ka ke kasi ia male se senga le ka ko la le ka o que viso e la mio ko Kristo ila o ka ko ya ele a mio ton tata ya e men se kusala o vai moanga nga le ka nga fa vai e le ka ko kilo ile ngarua inga o le upumongi le mo ka ko awa le sile me ka ua ka ka ko ka ko ofu me a ke viso e an ka ko kasi la ngo nga o que viso a mio ko ka ko uma e ang sala uma ka ko o wa ko normal ngal tu spai faula sa fa ko nga ba Aftaile tato le sonal vai sol nei o lo faul talaina tu la maia fa fitauli po fina wenga tono le kalesia ma va solente nei sa ta aunga tato le sona ile tino tasi sa fa kam fai paulo e fa matala ai ma fai na tasi le kalesia ile ato le tino e mo vai ngal vai sol nei le o ta mo fai le apostolo paulo tu si lo kaltia e futo e fa manatu ma ia tato na pauala le ola ma fai e fu na tato tasi ele ngata ina tato ngalu fa si pe le tino ai a tato o ofu uma le amilton okay viso le ofu le fai mai e paulo na paulo na ola me fa na tu fa tasi tato ma tinei ai fa fita uli ma u fa na tono le kalesia le tona tu la i mai teni nei wa tato ia mai folinga mai la mtango le sona o lo fa fita uli ene tu la ia tau am teni le kalesia ina wa fio Yesu le lang le ala vai tau ave mai a o mai teni nei ma le mawala le na matama ia teni o paulo ma le kalesia tau talai paulo le ulo e kalesia le foi e toi au mai a mo tato teni nei e ana e taua e le aise tato wa mi tonu o na o ke riso a ele a mi tonu peita e a fai e ma fai na tato talia le maliu ke riso ma tato sita ia ma tato fa tiro ina yo to so ifo mo tato olam
ona mawhai lolea, ona tātou ofu leo lea miotong, e mawhai na tase tātou. Ia, e resi mai ngā tāua na moa e kāresia e ala i le ame tonu lea ki riso lea e tāua i tātou le sona e tāua tako le soma uma. Ai mese ai le au ngā tupulanga o le whengenga fōuma le e kāresia non whawai a le au pepe. O le vaenga nā le nā mata mai le ngā ruenga mua. O le vaenga fōila nā o le vaenga whataua mai le ngā paia. Paia. Ia. La se ngā ruenga whapatoa le ngā paia o lo iai tutonu o le afo e o le kako whamkalanga a kore. O le maunga sa o whai tau nātu. E whātau e le wala ua baptiso i ngai le kālesia ia Kiriso ma ofu la me tonu Kiriso. Ia matuena ua whio i sūle e lang. O lana polo inga le pa mai. Tau te leo esi e senu se uto mua le ngang o ia. O ia na te ia uto upu moni umala. Ia. A mana to atu mea umana o whee tua ia te uto. O ngā kunga le ngang o ia whai. Whai pēlo pēr. Tasi ale mea ia. Whai tangata o ngā wai e te inga le ngang o ia. Ia mato anga e a fo i siusu e loloto le fionga le tua. A tatu i tire la wara longurua e le ya pa yo fa ta sia mo tu pa ia le fa to fo le ta mo to su we na la to ngar bue ba la ngang pa ia no fa le ta sa manga al fa ta fa ya ba we na fa ka pe lo fo le ka una ka wa en ka une ai e o ko fa mai le ko se ke lo ko pe mai se so e ka o ke le nga ngang pa ia to ko lu fu vi va le fa mai le fa fo yo ke li so to lo fu me wo le nga ka e tino ya Kiriso ai ofi a Kiriso a familia a fai e o Kiriso o to e moni o fa na o to a per amo o suli fo e tu sa mane fo lei ia la dato il fene no fo le wa ko e so kai a per amo fene ko o amo to il fo la mane tu a per amo e fai o ma fa moria ma mo no uma e lo kai mi ki kilo ya ni u kai nga la ko wa la ko nga o le mo fo lei nga a o nga a fia u es mai o ia o dana na mako ia a le o fa so ka e paulo ia le fenen kwai le finga vai o ia fa anga na la ko na Yesu le su la ko mai paulo ia o le fa anga mo tama tau o le polo inga le ko ia pelam fai o ma pa mo ia mo le lang ia to o ka ko sambo fa mo le fa mo ia wa anga le pa sa fo mai mo ka ko lo que fa fea ka ko mo fa ka e ku sa mo fu fa ngale ka ko ia le amen sei ka ko ki kilo si fa le kalanga e fa ka wanga i le amakango le kalesia ma le kula mai ole o fa fika uli nga e ka ole fo le maru na ono ai ka mo mai e tala la e fa ka wanga i fese se i kula mai o nga ruenga fa kingo fa tai la vano ua tātou toi mata i li tala lea o mea na tupu le am le ua e kalesia le am tanga o le kalesia. Ma le tala le i le ngā ruenga le mtau poe e fōlinga mai ai ua ali mai tutono le kalesia le mele o le whailonga tangata. Mai o le mea sili o na whainga tā fōlinga mai o le ana ali mai tufanga o tāo mafa. Mai o sa whawhita auli e fōlinga e manatu māma i ei tangata. Ai ngalo ai. O lo iai ma le awhaina whaatasi o le rotu ma le kalesia le tua. E fo la taimi nei o le ala vai tupu o mai taimi nei ala wala le ale tua na ave tai ina im fai na fo ia na to fia lo le tanga ta fa pito e la tu te ngafa ma le vai o tanga ta wa iai le tumu a to mai le nganga pa o tanga ta nga lu e ma fa maon e la tu te fai fo le fai va fa maon le ma le fa maon il fai va le tiako e lo na ave iai le to fia le to fitu le yo o ta le ai la tu te fa ngai ma to fia e fa taila ile tua na fo ia ile fa fita ulia ona ole tulai mai o tangata fa maoni ole tua mal mana ongal na le ia temi le loto le tua matato uma o ta o keusian mana o mia e so i fua tangata so i fua ma fa maoni le fa ta no ina o tiute le ngata te tonu le loto a mea uma o a inga o le malo kalesia o fela e mana o mia so i fua fa maoni o tangata ina ia fa fai mo fie fo fa fita ulia me sala tonu le kalesia o tele tangata o le fa maoni tono so i fonga le kalesia ma fo anga fo na le wala ina tupu mai le tele o mele e fa ilonga tangata o fai o le ngata o tu sila tangata ilona aima
wa vai tanga tala te masani pe wa tula mai tulo ngana au tula mai mele fai kengi tonu le rot ma fa fi tauli na lenda tula mai i e la na fai mai ai o tele tau ma fai ave mai si fa fino isi o yu tai ele o tira tu tani ia ai lai ti tau ma fai ave ma fa fino o tira tu tani ele pe taila o fole na tula mai lo ma au mai le tu ai le poto mele ta mai tai o le kalesia ina ia for fa fi tauli le ala na mafai e on fiti mai fa taila a fa pea fo tu langa le na ye le ka le si el tailne fa maoni tangata o mala va ila tu tu fa ona fai mo fia fo le fa fi tauli tono le ka le si ma va ver ko manku ko mo meu food bank fo e o aplica le fai mo e ka le si kai kasi fo la a ona kufa me ai e se me ai la kufa i le lo que le pa fa solo a uma ngai lo ese me ai foi pico sitting at le pefi ai e vai ngale ku fa me ai e mo le ko vai la ko a o ko ai fa pe kai ngala ai o fesidi e le o le vai nga o le nga kula o le kanga ka la ya nga ai fo ai la so o sa nga lu ai su nga i fai nga on kalepe e la e le o vai ngale kas o metas ben tuole le o sofo ele ni angeru na pa uma ile lan sa ai ole ko pe ya na tatu tawe le se tatu wa mi ton ona ole a mi ton wa ke bis ai fa fitai ile tua ilo na fa pale fa fitai fa pale o yesu lo na auso si fia yesu ali wa mo ya le auso le no fa ya peter pe ali wa mai oi ole ata fo le na tatu awa a o tangata le kale siel me ta ole li wa mo ya ia ona fai mo fie lo le nga le ngole tala le mal fa tang awa e on tatu tal nom tatu to fa te pa tatu le mo o tu ia ofu tatu ia ke wis o le ofu ale ai taula ia e se tau na ofu ai tangata e ta o tangata ke wisiano ina ia fai mo fie ai ona fa mauni tangata uma ona pauana le awala ona fai mo fie fo le on tu fa tasi le kale sia malo to tasi ia awa o le vai venga le o pepe e la un kasi uma ya ka ko sa ia me o le vai le o le ai ma le mga whapiko a fia ka ka uma awa o le nga mo pule la nga ko ia tanga e me do le mo nga ro fo le si pe ya nga ro mo le ku ya ina o la nga le o nga ku lang sa e upu e lu e mo ka mo ia kusila lo ke mo la usu o le o pule fa ka ko fia ka maka por fo le fisiki e pe upu nga fa mkala ya le nga kula vai ya le o ka ko le ka ko nga kula sa ia ama ko ala ko ye e ai le nga kula le nga kula pasaka ko le le kula pasaka ni la ia pa sili fia pule ia ku a le la wa bi o ka ku so le wingo ka ku fa mkala le ka fai o ngi o ka ko fai long ka maka nanga e kukusa uma ka ko ile vai nga ile ang sala o pule ai ka ko so ia ni ske foi foling mai kapkele o fai ala ai ka ko nga kula e fai ka ko fai ia ka ko vai na ia lo lang e o ai e ka ko li ua ia ma fu fa mai o ia o so mo ngi yesu e fai ama pa u ile nga kula le langa o le me sa ko ku mo ya ya fo e le fai mo fia nga ese mai e ala nga ka o e fam pala mo mo se nga na la ka nga ka e fi im ka ina le nga ko ye long soi fo nga o nga fai le o nga ma fai le ku a ke mira vai ya en ko palasi me fo le ku le fa nga sa o lo nga ku le o le fa piko ma la fo in male al manga ku fo ya ke ia a ko mo ni si fi ya sa ka le fai ke fai vai ya ko le o le nga ka fa fo ku le lo e wa ko lo ku o ku la me fo me so mera e le so sa nga ko il ka ko venga le si fa o le fiona le por uspa ia o le maro fo le ngang pa ia e fa mga ko mai pe ka ko fa kai nga Yesu o ke ro le si le me sa ke le a lo nga fia io ma fo o so o Yesu le e ka sia le va e ka sia o la ko mang ko ingole o le a bio Yesu o la ko ma fuka le o sai mal fa pel pale o Yesu i vai nga ia esa o wanga le o le mfai ai mena fe me el apostolo Paulo ia o tiro tatu tanga te tua ia fai so
Ale o til tatou tangata tuai wala sili na o le al tatou tangata tuai na. Le sa rua sa noa ia le tangata tuai le na. O le manatu whaapito i le ngana lea whaalatalata mai. O le hau. I ngana Samoa a le South le whaperetania. O le ngā tūra lava na o tangata ngasala. Mai mana o mia la le tatalo. Le so e tuspa ia whaitau ma tatalo. Ina ia oti ai le au na ia so umu. O le mana onga na. Wa ale oti le au na. E le lava le oti o le au nei e o la iso i fuai ma o la ina nei. No, e talia e maltino te tau na oti lo tātou tangata tuai le au na ma le South na ia so whaiso. Ina ia mawhai ai. O na tātou wo o le mele ta o le loto maularo. O na tātou talia loa lea. O a fionga Yesu. Pea o mele nei leo so. Na fioa ia Yesu ma au so e le mawhai ale. Le alu lunga o Peteru. E o Peteru i lau. Sari le la Peteru. Ai ina o a fio Yesu le lau. Fato ali ua lo Peteru. Malangona Peteru le melea. Na te mana o mia le fisosoani Yesu. Ana le e tofe me Yesu e au ina o al esi. Ai sau le sui vai le vai auto. Ana le ese Yesu e fio mele ngampai. E le o Peteru le meta o le loto maula. Le nan talia ai le faalinga le na au mai ai. Na vea te lenti ngana tau na. Na ilo e Peteru e fōringa i le tutusa matua i utaiama. Le tulanga le ua i e le faalinga. Ai na faatino ai Peteru. Ina ua talia e Peteru. Ua o Peteru le meta o le loto maula. Le na fina mai utaia e fai mai Peteru. A fai o le faalinga na au mai le tua i a te au ame. O ai au o te fai atu ai. O te lea atu ai le atu. Ja, oké. Ja, dan kan ik zeggen, weet je, wij zijn vaak ook maar alleen maar de story kan poeien. Dus lua wij na kau ngai kau fai le kala la ele o pepe. Ole kalia la wa poskolo fa fikau. Ma le fofo ma fa vai il kemi la ya. Ah, ile vai no inga o kiuke ye lua. Kasi ole fo ole upu male makakalo au lesi ole fa so ingo me ai se pe ko ngai la se au ngai ka o mai ngamo ka ko le kasi yo a o kuku le kalesi o kuku fa fika o le na ka mo fa le kalesi ma la ko lo pure le kalesi kilo a wala a fo kufai aven ka wafe fa so ai ya fo kuke e am vangele ngaka au ni fa la beinga le forfulainga fingalo le kua al kainya kasi e fa mo le inga le kula kingo au le mongia ama lo si fa la nga fa le kongu fa le kingo e kuku fa la mare e ka wa ngau fa kasi ka nga ma lo si fa le fa kingo le va ainga o kiuke o aso kai kasi le nga kai mea ka mafa o lava ia fa safua mo e mama mia a kai mea kasi ia au ngi fa la venga le forfulainga le fionga le ko le ofenga venga e ka mai le foi ka o le ministry le marua le nga o le forfulanga o le fionga le ko ka le ministry o nganga foi ia le mele o fa so mo me ai ma le anga le ia o i ka me ka ko ele nga fa le nang se lea e ka wa ngo fa kasi fa le nang ma fa ti nang fa o nga sa visu e mai sa mai le nga ka a mai le ola mai le kali fa fi ka le lang sala ang mai aki ka ula wala ka ko soi fuai lo lang ang sala e ka ina lo nga ang ka ia lo nga amen so le ka o kele fa ka kinga Yesu ning sa mai mo ka ko paling ile ka ko lo alu winga nga ruku le o liu kim ko ngaka le ia lo ko po le upo le kua e fa ari mai ka ko le fa ki ngonga o le ola fa le nga le fa mo mai le ko e nga ka o e ka ko vai ngolo lua e ka ka ko ya e ka o wala nga a ka ko le mfaion ka ko fe vai il ka ko vai ngofo la kingo e fai ka kelen ka ko fe vai il ka ko vai ngofo fa le ka le la e il ku la ngalen ku la mai o mo ma ka ngali o mo sa sini mo la me ngalen ka wi ma ko ka ho mo es ya wa tai mo lo manino ale tu spa il mena la ina ta utang te utang ton es na fia fa to ele tu tal masan ta le to ta wo ye tu le bala wino Israel ma fo anga fo ile le na fa inga tai le tala le ma le lotu le wa ekalesi le anga tangata ile ta tangata Israel na to ala au fa pitoa ele tu e ve mona no e ve mon tangata ma fo anga o fe nga mala sa ave ya Israel
O le mafuanga foi lena manatu ia Israel. E na ona tu amle tu. Peitai. Lena to e tapa ele. E Jakopo le valo anga a Mosa ma Jeremia. Ona mai fenenga tuai. O le a Esele tu o le a tala ele tu o le avano. Mo isi o tangata o le larolan. Ina ia avea ma tangata. E la tu stalia le fa o tanga ma le tala le. Ne ta o le tatu le sona le valo anga le a Mosa ma. Le ala ia I vele. Ile tala le. Ile ulfar mai o tangata e ta o tangata no ese. Ia le ala mafuanga na sa ta wala I utaia o tangata no ese tangata I len tangata Israel. Era mo sila ko malangol ka ko maule e ka ke amaka mai fa va kala le. O ang sala ka uma. So o wala winga na o ngu ole kua ile wala winga fa pena ngo bole ang sala o ka kang sala ko ika o ngu ole kua na wala ole kua sa wa. Ai foringa mai pe ese me fa ko wala o ile kua no ngu ole. E a fo e relay nga I le bai luanga o le ainga ka mai la makanga inga o pa u ka a makalonga fai filfilinga ka o le singa ko filfili ang anga ile kua. A le singa ko filfili e fai aro ia loko e foringa mai la o e o la si fia le kua la e sa ili ngau e u ia la o ka kansa. A la si sira mai le kua sili akule le ava go em fai ka le o ma fa ka ulanga la fa boy ale ngala winga le ngale fun bala winga le kaisia fa boy la maula o la vemos kala le pea o fa mo menga o le bala winga o ila to mo le tala le na la inga fa mo ya pe ne ta o fa mo le na ave le mala winga ile to Israel ia fai mo na e ui ai no Israel fo tanga sala wa ile si in fact o lentato ai e so Israel tu sama fa mutala tu na sile fo na le anga men fa Israel ai peitai na sila fia ele tua o ile la tu o le tu pu matula I mai tangata e au ina la tu filifilia mo le tala le ma fuanga na le na la ina o fo inga mai le na o le na la ilona tu filifili fa to le tu Israel e mo le fe au le fa o tama peitai la ina ua fata mala Israel lo la tu vala uina le lola penta ua fa longa le amos si la fia lole le tua a taula na fa la tele le tala le wow tale taimi na tu o la vai le tu la tale taula na taimi e a vele tala le mo tanga tala ye ta o tanga tonu ese ye kato ya me la le fa ta ye le tua na si la fia le tua me le am tanga il vala uina Israel o le ata e le na taimi e au mai ai fe au le tala le mo tato ya le wa le fa punga le fa nga e le tu la calma un pequeno mai fa li le cani le ku ya pequeno mo fa pe se o que ia nga le ali ba le fa li ngale ya wa le lo fa nga ida to tele e fo le mai o se fa tanga na le tu ka ma fa so se be le fa li pequeno le fa ka le me ai fa ka le kala le ma le ala wala e fa'au o kwai ie ka ko ka awa e po ka ua e tanga kai u kai o ka mu es ela o kai mina ba le to le li ala ngai fa ka langa na peke o ma wo fa ka si maso o ma yo nga fi fo la nga ko ye u fi ya ko me li o ma fo i maka ya an se si a mi ya peke yang a winero o mai le peke fa long silia peke wa nga ma fa ko la le ngole o la fo fa ling ai ku ya ku fa ko o mai lo ya le ko ya peke ku no ko kioma ka ka ya o lo le se no in pong le mo ku wa fo I fo la nga ya ko le ma la au ma long au ina la u besem aleluia me vi le ko o fo peke mga ko peke ni sa le kam ku pul mele ai nga wala ku fo wala ko perfecta fa kasi ai nga ai na le ko ngirio o sa problem pa su kasi le ko sa uli poki le si va a su kasi lo so le fa kalia ka ya le bele ku pu I fa mai le peke ni a fa il fin nga no le ku o ka ko ka kafi wa ka wa ko e a fo peke lu le si va nga la so o fin nga no le ku e a ter kala le was ko ngelio ka ka bo mo le ma ko mai ka ka la ngo ko ngelio e be ya le ka ni nga fi foi la nga ko e mo fi e ka ko le as pentecost pa be le ku pu ya
Polo lima lo ya bi den pesa ke ya wa la nga fa yu pe ya na la ko wa la ko usuli ka wa pela ale wa ka ka le ko e mo ko ka le fa ko usuli ka wa pela e pe ka ku mo ko ele ko ye si yu pe ko se le gi se ka ko se fingi ali ko sa ma ka wa kasi o ko uma ya ki di so le na ka o papisoina kasi akis o ofu fa kasi akis ahora papiso ma ofu ka ina le nga kris ele ko yeni ese sene ta ma ya ma le habla le bon mai ile ka ko su ngai vayas ka ko kilo ele fa ka fa ina le ya pe me ai o la ko fa fu mai e fa ka le be ya le la mangole ala ko le amaka ya ko le ya le wa Wow, dia ma afia foi kako. Kako ke dia foi kako ele. Mangingo le kalia le kua pequeno ali fa. Mangingo le ya. Pa mai kalia le kua pequeno. Me ve que o família kua pequeno e fa mai sa. Ya. O me o ma fa mai. Ya. Lo mo wingo le ko le fa mkalanga le ka le ngale kua. O ngi e fa mai sa ka ngaka o mo esenga. O ka ngaka o mo ka ngaka o ka ngaka nga fa ye nga fa tus. O kala lei ko ma fa o kanga e mo ka ngaka o ar kali ya pequeno ye me an alen kom fa ko fa mal mal ma ya pequeno le wingo fa na ya le nga kan o nge fa me o ngaka o ma o afo mo ma mala ko mo kala le wa va ngol kala le mo ka ngaka e o ka ngaka o es o ka o ye fa ka ya o le kala leile o le ka ko ki kala mo nge ko ka ko nge ro fa mo ina ia mawhai o na awa wai mai pere ngang whaia tātou sa i ringa mana susu e ngā whaatasi le whio ngā le tua. Ina mawhai o ngā ako koa le tātou sauni o ninga a wā le whaatau nuina o le ngā ruenga la mana le o le tala leilo na whai unga. Mantua o tātou le ka le sia le tua o wala wina le tua. Tātou uma ne e tā ua o ke siano. O tātou le ka le sia le tua. Ua wala wina ni e tātou moli atu ma amatu le tala leo le whaotanga le tongi ola i le toto pa ia o Yesu Kiriso o mga loaya tātou ang sala uma. Ngi kako o le salamo, o le whaali o tātou ang sala. E wha maoni le atua, e na te wha mangaloina o tātou ang sala. O lona wha maoni na ea, e mo tātou uma e peo tā ua le tātou suenga le so. E pule le atua le whaotanga peo le whamaia le perfeta. I whaamaina o le o mea malipo o mea, mai le whaipo o mea ia, e le mwhai ea e whaipo o mea o ma whaaleanga le o mea ma koe whai i se whainga fō. E ma whai e le atua, o na whaolaina i tātou uma, e le ai ma se fisiri o iai, whaamoe moeolo e ati tātou tala le malu kumoni la ea, whaolena i tātou mo tātou whanau, ia, o le tātou susuenga na o ni ngaru, e ele tātou polkalama i nei o le sono le whaamoe e lo na ofisa unu, e ele na telefoni, whai o so tai mai ei, mawili mai ei, on tal noma e tau sanga ini mana onga lo iei i au whaafonga le tātou polkalama, mala udia le tātou au fia. Aua ni ngalo susu ino la o fionga, o tuspa ia, aua ni ngalo lo uso i fua te talo, mo le laulangi mai whaolotanga, aua ni ngalo lau i alo nau ina ia mafuta whaatasi maisi. Ua ngata mai le teime o le iunga. Ia, o le tātou le sona la e le fui te awhaftea tu sunga to ina, leo pepe me sunga si whau, ma le au televise mo tātou kokam, ia ana tātou whai o le tātou te talo te anei, mātou te maro i lani, tu inatu e te oe me umalava le lia le tu e mwhai o na mātou whai, awa e tō fie mātou te whai a lewa e, ina ia whaari aile lia le tu le mana o lo lofa tu noe a te mātou umalava, mātou whawhita ia, o lo suafa e so.